video hat semutin chu alim kan bet sa de alim choi chi tam che hin hi chi apps am abonam ho hi chi BTCS apps abona explain kan bol de number 1 0 kitipen ko recruit miners akitin chu nangma referral link na he mi recruit na board phala mi join na board sa anu ma mi invite na board le na jaw sa anu ma hele BTCS mining ana jaw sa anu ma recruit miners sa khon le na links de henang ma link chu hinten ban le akom chana white paper kitin white paper khoile plan project amo ho project abona details ki sunni chu kon na sim ji du he ban le akhat na khoile total supply kitin 2.1 billion chu khoile coin BTCS coin se total supply hin chu hezat 2.1 billion khu issue ki bol hai chu fix hai ban le ani na khoile circulation chu pemti le BTCS coin mining ki bol do zat apum pia le sit pum pia ki bol do za da hin mizo sin a bol do za da he electric khoile block high ekitim block high khoile block mining ki bol do za da he BTCS block mining ki bol do za vano le sit pum pia a bol do sin a bol do mining block a bol do za da he ele for na khu pem ti le hash rate kitin hash rate pen khoile for na khu mining power le sit pum pia ilo le mining borrowson mining a hin bol phat lo a speed akigo ma cho hichiza chuti ne hash rate khu computing power ago ma mining borrowson mining a hin bol a speed a computing power speed khu hichigo hash rate hash gain kitin he ban le abana khoile pikisai ham hichu pite ka hai mile hichu ka head dana khu chu average BTCS coin ke mine do zat ki head na 5 khu L6 wele next block akidin chu khoile mining block every 10 minutes 1 block ji hen chu ko timing ki het na 10 minutes he zo le anora 1 block jin tin aban le 1 minute nung ke tha pa kenin tin he 10 minute na pa nung ke tha pa kenin tin chu pha le chun 10 minutes zo le ana block kharum ki ji chu ko timing he 6 he na le 7 he le my has sakite my has sel nang ma mining power speed he na mining power atam chana chu BTCS block robot dang hat de ti na he abala azawa ka sai hil chu ka sai hemil chu achung chana has gain kitiam has rate kitiam hi bank hoile mizo sin mining and board zat speed ki het na hin hi chu atam chana khu fall pa khu atam chana khu coin jang khu chimuthom deu de ti na hi abala noi chana kasai ma banga 7 khoile nangma mining speed mo mong he hi chu a hat chana silanga block robot ho hi tam di ti ne aban le alaya kho 8 khoile contributed kho hi le nanoya zaw hon mining ain bol phal a mining speed a bonwa hongki ko ma a mining speed ki het na he 8 khu hi chu nanoya si an bol mining speed khu nanga di nang nan ki thu piu he chu Ichalaya who contributed 2.73 million kitin 2.73 million hun nangma hilanga ho mining block an ki thopit an su hat ditine nanoya jaw si mining power ki het na he chu contributed number 8 number 9 he my miners kitin chu nangina jaw sa jaw si azawa good miners dinga na jaw sa jaw si alaya habona hong ke ta do de active han active lo he jong la KYC verify lo bonam de bale BTCS hele Bitcoin Satoshi number 10 chu ai hon coin ball chu free ai ball pau chu hen market hong lu dum pa chen ai le BTC hele BTC khoil Bitcoin kidin Bitcoin ta pa ni jele referral apana bonus na mo to abale BTC giveaway voting na ball ho he cho ho
hichalaya bitcoin na ko kimuzi hi abala mining chele hon mining e bol now hichalaya receive BTC emi ane dingu mining hin aban le mining factory 13 khoile ta chu 13 mining factory khoile enano ya jaw si active lo bona ki hedi he na jaw sa jaw si mining factory khoile nangma ajaw langa kasai recruit miner sa hong jaw si kho chela kho mining factory ne mela bon wa email id hong ki gol hade mining factory ya kho abala chat ki di hele nangma linga pana hong jaw mining borrow si chu helai chat na pana he na ki ho pi the amon dong comment mu an bu comment and bot nang na bot the he abala hash card exchange se bol na mining speed kal na dinga e bol ne ju hash card in gift card gift card e dan nako nalinga pan mi hong jaw phale hash card gift card he ms pen an pg de he number 1 hin pa le chi ko number 17 khoi le piha block high alas pempena block high hong pido party de te ga na tala ko block high khoblet what 57771 hin le tala han beletun 57771 hi hi chu hi 17 hi a chaina pena block reward hong ki hom do pa chu hi aban le 18 hi le BTC sekitin BTC nang man na mining do 10 minutes a latest pen pena mining nan bodo pa chu hin an a value jang ki 0.01 kiti hin every hit is 18 hi ki cycle le na mining power another 10 minutes a hung de pa he 18 ko another 10 minutes a mining block hung do de pa chu hi a hi in 19 hele BTC giveaway hin chele bitcoin reward mun de lucky participate board na hi BTC giveaway referral na mo ale BTC giveaway participate na board hai ban le 20 hi le nangma mining block ki board azat ki na participate in 2 blocks ke la ko 2 blocks 1 2 omen itu ko ki na abal receive BTC sai le mining block reward ho receive na board na de collect na ke board na de 21 receive BTC ala chane pen na 22 hi le mining block robot ke board azat hi chawai 1 2 3 abana ki gol the choi hitan achai ne pe ga sai rang anoi lang ho khot ki ti hoile nalu na hele cryptocurrency rose nam mudi hinten sar jang na bol thai ranking hele cryptocurrency adinga dunia dinga a price kalhat pen ki to mune hi bala mining hele ho hichlai mining bol na mune hin abala news cryptocurrency news fake news ho filter bol thaini dinga Satoshi apps news ang akoi hi bala mi kiti hele na mi awa hele mi kiti na mi awa hele nama personal id zo sim dik chu profile setting ipya email hong change na bol thai ai lo le password on na share thai ai lo cho hi mi kiti cheng chu ai ta chalai neu khat dashboard explain kan board